Haupra. Dah. Nikau ni siapa? Aku ampun pau kau jisongo, you boleh try kendaraan. Ublalu mu belalang ini barok akan dikasih. Ublai ini kebat kepat, kepakot, kepakia, kejengang, kejengtip, kebut, kebor, kalong renjeng, kaman renjeng. Ngapun pau kau jisongo. Salah tak. Ngapun pau kau jisongo. Ya piru kipat lang. Jong ke konstituensi. Kibelawan siya kani kajiya lang. Ban sngaw, ban snap. Ban nakaliang jong iru. Ban pen sngaw, ban pen snap. Pagbabi nga kwaro man pinpa ko jing sngaw mo. Iki arngot kikertong. Jong ka party. Ibakit. Bat ibasay. Napo nongkrem. Bat napo mau kanraw constituency. Ngapen pa ko jing sngaw mo. Iki niki rangba. Kilong kami. Kibidan lang. Hang ni alorensan. Mentakasi. Ngapen pa ako jing sngaw mo. Yung siyong kunor. Bapanya ya kani kajialang hakani kasi. Padbabit. Habang apet ya kani kasi. Ngam jupoy mudor lani ban perkhat. Bakumne kan jialong hapo kamau kan raw constituency. Kajengwan jong pi ya kani kasi. Kan pen kinyo bat pendo tia pendo dam. Ya kikato kan ningot kibiyakon ya kani ka election ngam disi. Padbabit. Ngakwaruan penito iladi. Kakerteng ka jonga kadin samla kraw perkhat David Mensong. Pakasnong ka jonga kadin na pok hapmaw. Hot, ngayon ito way samla na kadin kadong katan. Upapan ya katiket, banyak hon, ya ka election MDC na kadin ka constituency. Henry, ublay utip khamba. Mga pendrat jala dia kajing doy. Ngaong ko blay try kenrat, to ay kanlong kakum kamon ka jongme. Lada kani kamday kamon ko jong me ay bor yang abangan pediang ni kamon ko jong me. Ngayeng hang ni namar ka bor ka blay try kandat ulok penkop ha. Bat ngarungong. Habang amsyam layo tiket pimot kimdon simo kibelawan ban pensay yang ha. Banwan nakajing hakarukom ban ay jingmut. Banong bakraw pihap penyekon bet ya kani ka election MDC. Kidon kibong bakraw. Don kibong bakraw, kaparti VVP kamday nakabanta jongpi. Nga jubab yakingong, larabiong baka parti VVP kamday namda jonga. Nga nganday nakabanta kaparti VVP. Matpait babayit, kidonro kibong. Mapihapan lang UMLA UMDC, banyo ban syakri, yakari baka jayad benriw. Henry kabamukat mampatpay katakapor. Kamut manginsyong no haying. Bansange no, bansyakri yakari baka jad benriw. Unuksa berunong muna ubabhatam, bat ubajanaitam. Day u doktor batskam merbo. Pet mapiyaw ni urang ba? Pet mapiyaw ni urang ba? Kano kasinyang ubanhay. Paula no, syakari ka jad benriw. Saka imlang kasalang, saka sensyar kakhadar. Kumuriw simet, wala umlang UMLA, UMDC. Ngaong yaki, lalaw Dr. Batsham, wala man lang usinyang ubanhay, saka imlang kasalang, pat saka sensyar khadar, ngaro nga ni banla banlong usinyang ubanhay, saka mau raw constituency. Patpahit babayit, nga juang borbor, pangawan siya kani kapartay, omtang kumulambad ulambyang, ngawan haringkat kasap kapong, ngan numlet pai kumulambad ulambyang, ngan let pai haringkat ki kibalang apen ka nakasap kapong kababulay ulapen ko hanga. Pagbabayit hakani kiski kibaladap ngai kajing kublay yo kartong jang ka UDP baru MLA jang ka mau karno constituency ublain no siya din ya kajing sko politics but wanra sa kamat ya kajing sko brew pan kedup Henry kamkot tanghangta kapan pauru ya kajing long jong kisiken hun nama ka UDP baka NPP kaya try lang. Pagbabayit don kibong don kibakeno don kibakento. Badon kajing per jingmut hapdeng. Bado say bat ubak raw. Lalu kertong jong ka UDP baru MLA na ka NPP kilapan niya kedop lang. Nga baru basay kanong nanjenge. Nga kon nga weri basay. Bangan kedop bangan piam. Banong bangilong kaway. Ngilong kaway. Nakalyang jong ila do bastang ila dapong. Lariyo tiket manu-manuro kanungdan kajing per. Yaka mau karo constituency. Yaka dong katan. Kapla don kam sisay kiriw start kiriw syampang. Ban syakri. Yaka riba kajad penriw.
Pagbabayit, kumong, menta, kipagba na kiway constituency, kipay kamat sa constituency, jong abad jong pi. Ngay ngo yung blay try kanrat, ubla ay hangaya kasap kapong, ubala jet yang ngayo ya kalat bali ay jengkren, sa mauring kenen, sa nongkrem, sa malim, bakipagba kiyaro, ya kaman mau kon raw constituency, namar ka jingstat ka jong pi iway pa iway. Pagbabayit, hakan ka MP election baladap, ladon kiri orang ba kibaong, kumbong iba ardan dalit sa mokon raw, surabay itong ruti sikali, piladjok ka election. Haray pagbabayit, katakam day ka jing sisya, don ro kibaong kumbong iba dosay, lari kikuha pa niya kon election, let sa mokon raw, batit yung pagba kumutit itong. Pagbabayit, kanikam day ka jing sisya, kipagba jong ka mokon raw constituency ro kidon, kibaong, bao pinlet siya ki, pisok ban pinpiit niya ki, namar makimpat don na kajing nang kajing stan. Nga juong, kipad ba jong kamo karo constituency, lalo kidang duna kajing stan, kim duna ha kajing syampang, hakalenti banwat ya kajing stan, ngimday bando ya kajing syampang. Kita kibaong, papinlet siya mo karo constituency, kano kabuot pila banyo, kaparti kabodok, syuki room don, kasya kadot room don, kamo ko raw constituency kung melaju na melaju khot ka constituency ka bagjet pisatam kat no kabuot pila banyo na mau kon raw constituency kini kipad ba kibla artatin ya ka mau kon raw constituency menta kila shenran banpet ya ka mau kon raw constituency namar hadin jong kata kajing ong kajongki ka mau kon raw constituency kalai hadu arpuar hajar vote ka MP election kablada. Pagbabayit kani kalong kanam berkeburom ya kadong ya kathan bat hang nila pensakhi baka mau raw constituency kadon ya kibreu kiba syampang banjet ya kinong mikmat kiba stat bat kiba syampang. Pagbabayit kumangilay arhuar hajar bud kanom day bankut tang hangta. Ngijong nakapor sa kapor, ngi ujor nakapor sa kapor. Pangimyo ikinong yalam kibas kam kanong rem lani kinong yalam kibayayne. Tungin kili yala di hakani kasngi. Ladang ngilong na yam kinong kersyan, kibas kem konong rimbat kibayay ne. Kapangamot pa nong kalong, baladang ngingim long kinong kersyan, kibas kem konong rimbat kibayay ne. Nginom laban yo ikinong yalam kibas kem konong rimbat kibayay ne. Kasyong hanga bat happy patbabit. Menta, ngijam siya kanika district council election, lani ka MDC election, Kibon kibong, baka 6 schedule kaday kataka atyar lani kaste jong kajad benriyo. Ngi kubur bat ngiyong, hot ngi kubur baka ka 6 schedule kaday kaste jong kajad benriyo ka atyar jong kajad benriyo. Kajing kali kalong, mano bala pendong kam hok, ya ka atyar baka ste jong kajad benriyo. Lalo jen bala pendong kam hok, ngenom siya yorot ko mangingilong menta. Snowsi banong, baka district council mentala dapet, kalong takong kasyatri ka mapay. Pagbabayit, hato lalo doon badi ya kasyatri ka mapay, hato pintit ya ka. Pagbabayit, ka district council kung balong mentanga snowsi banong, kalong takong kasyatri ka mapay. Kabamla ba niya dahi, kipad, kabriuhin niya utrap, nakajingter, jong uslap, jong upriya. Balay ngong kumta, kakong kaparagraf pa si Pau, jong ka 6 schedule, Lai bor pembor penban yapi badjanga. Yo piong tu samla wat haunang banang ang. Let ma bisa yodo bat bisa adalah kijong kikmat. Kat nungot kipoy wer kipoy hap kidoyong kidok penat kibayo ban syong hapo dukan. Bat kat nungot kitrai muluk ki hapan syong habar dukan. Kat nungot kipoy wer kipoy hap kibayo ban riet ngen hapo dukan. Habat her uslap upria. Bat kat nungot kitrai muluk kibahapan syuker nakaterpar habat her uslap upria. Badbabayit kani kajing tambor ya kakayi kapatayng ukon kasikara. Kata kayaw kapakentang kayaw kababat ya kariti kadustor. Ngijuot nakapor siya kapor. Kung kipadba nong song snong ngijuot pen ngijuong. Bakiyo palat kamarbam kamardi hakajala kajongi. Handai kamnom day ban sukut tanga kajing ujor. Ngiday ruban keligay kadaw. Nganay nuksa ya pi. Kamarbam kamardi sa kajala kajongi barbor kapoy ning kong swa hanong ba Guwahati. Nagwahati kin sa wanra sa Shillong. Nagwahati sa Shillong kaday tang 6 kilometer.
Henry, Hamizoram kim don ya railway station ki don tang po Bairabi kabadang jangay na po nong ba Aizol. Hamanipur ki don ya railway station Hajirebam kabadang jangay na nong ba Imphal. Kaya kabangamot panong galong ba. Na po Guwahati, siya po Meghalaya lan Shillong kaditang 6 kilometer. Na Guwahati siya Mizoram kadang South pa 9 kilometer. Na Guwahati siya Manipur kadang South pa 4 kilometer. Henry kamarbam kamarti kadang ram hakajalla jong abat jong pi. Balay, kaya kadaw, na mga kajindon, jong kini ki jakalom khajana jong ki district council baper. Ki jakalom khajana bian. Bat habawan kinong kayi, habadon, nga taray pidang ya kini baro, kini kisingi, kibanay, kibaladap. Badon kibalom ki khajanabian. Bat habalom ki khajanabian kinong kayi, ki haban siyo ya khajana. Bat ban penmi ya kato khajana, ki haban penkiyo ya kamarbam kamardi. Hakabak haddo ban siyo ya kato kamarbam kamardi, day mga bat mapipad ba bayin. Kata kalong kajing sisa, don kibriyo manta po district council, na po district council, kiya to khana sorong, kumbolong utunong risiar uba sarang ubong bahajala Meghalaya kasem siar kabas kemtam gadai kejonga. Henry siteng mi siteng sinya uwan ukso upatar lingkot lingkai gitu kisiar. Kumju kajia kajala kajong ipaj babi. Kiko piyong bakadon banyadaya kakendau kasyam. Let mapisa po bordar. Lagi kakumpertai menta. Lagi mdumiyok por balik ngiban pet ki video. Itu ilong kimi bajau umat badibong. Bagat hang he kadai kajaka kajonga kabay imay ipay la ay skobhay nga banrap banriang Henry ngam don so kohok banrap hala kajong kajaka kabla ay skobhay imay ipa na marlakli lakni no yaka da kajala asam tiya kanu karukom kidang not ban hagano karukom kidang not banong bakiyada yaka kendaw kasyam haus na marajar nyaw kadon kabay ka company na po reference kabasyam ya kalon si spotlight po billion. Bakasyam na hinyo talikibang. Kit arlikibang kito na po Bangladesh. Bagpad babay nga try pitip kamba. Habang isyam ya kilon haban buo benda da kay. Kanila company ba na reference kabasyam ya kalon si spotlight po billion. Na arlikibang na po Bangladesh. Kabuo benda da arlikijaka kibodon na po Meghalaya. Bagpabay ban pensa ya kariti kadostor ukhon kasikara. Haki kumbalong kumbaman menta kariti kadustur kadaitang kajat kakong. Kamdaitang kata kumbangilong hakajinget jong iukhasi ngiwan siya kapartay kung kilambat kilambiang haringkat kahukom ngilit payro nakapartay haringkat kahok kabangila kamay. Kabamot ban kamay ya kahok ban batle hok kaday kariti kadustur jong ukhon kasikara. Kata kaday kariti kadustur kabaningkong hari kilaklat ban ino sa din yaka. Kilaklat ba ino sa diyan niya ka? Yo piong babalay nga ong kumta. Kabamsap kabampong nga po district council. Leng ba kasi AG report. Kachingja ato kapisa kabisis pa pralak. Padbabayit. Habay day ba kaching tungkam ching tungjam nga po district council. Buon kiching tungkam kiching tungjam. Kiba na po. Doon kibriyo kibaong nganlay ban penstat ban pensyampang ikikuan kiktila da umyokam. Menta banyakam kalong ba't ada pidon spa, pidon paul, ada pito, ya kihan. So ni, ngiterwa siya pi, banjit, ya kikartong jong ka VPP, ban ya ka party, bangin yo, ban sopen bahaya ka syatri, ban yada, nakajing ter, jong uslap upriya, ya nga ba ya pi. Pagbabayit, menta, kabon kajing kento, kabon kajing keno, na bon kilyang, ngakwa ban kot, ban wer ya pi, ngakwa ban kentu ban kentam ya pi to pen kre ya kajing mut kajing perkhat khamtam ma kini kilai singi saus singi banwan swa kajing thapbut tulong ki bas kham balengong kumta namarkin sa bon ki video ki ban mi kini kilai singi saus singi banyalam bakla yo patba ka video ka bak hatsan second ka video ka balai pau second uba ardan uba kren sikenta kisim tang hatsan second live pau second tang banyo banyalam bakla yo patba pen kre ya kajing mut kajing perkhat kajong pi Bertolong ke balakre, manum saya lambaklah, hakum kini gigi ibaro. Menta kaji kon ya kan ka election MDC, kadai bet tang pedeng arkenun. Kakenun ke beningkong, kadai bet ke VPP, badbar kadai baro ke political party. Lara biong ke UDP, ke SSPDP, ke NPP, ke Kongres, kini ki trailang. Bat kini ki long kum kitu ki wa baret ki batut halaka lenti.
Kitut tang sa kaway kaduryaw. Bakathong ka jongki kalong bet. Taman pengam jelop tang ya kaway kaling. Kata kalong ka VPP. Ray pajbabayit. Menta kini parti kia trelang. Bagi kular sa upad ba. Banwanra ya karoy kapar. Ka election sa district council kamday sa pangkaroy kapar. Pihapan sa utho bahaya kata. Ka district council kamday sa pangkaroy kapar. Henry kaday sa pangman penek pensa. Ya kariti ka dastur ka khendaw ka siap. Yo don, bangatip rula don. Yo wan UMLA wong, bola pimbut ya ke NPP gin pindu ya kampen roy. Ngakwa ong, ngakwa pintip. Bakaday ka hok jong pat ba. Baman la UMLA yo ke MLA scheme sisian sansnam. Ars pa san paulak sisnam. Badya ka ni ka scheme la dalong kat balong hapan pentray kambay akato ka constituency. Ars pa san paulak. Pat ba bayit. Menta. Los dang banwan kini kijing kento na bun kiliang. Kan mau, makini ki parti kini trelang. Bagi kwa ban perdam tay ka PPP namar ka PPP kan wanra biang ya kata kartiti ka dastur ukhon kasih khara. Ban pendo ban pendam ya ka bamsap ka bampong, ban kamay ya ka hok ban le ya ka hok. Baj babayit. Yodon tepi kita ki baong. Menen don wirang ba betuk hanaya hapo mau persong. Ubong ne. UMLA wong ba. Oy ngatep ka VPP ka NPP ka bajabo. Hanray nga habanlet lakalet na marjong upat ba. Kabamot balet join sa ka NPP na marjong pi day bapa mapi. Hato kata ka ni ka siya. Kabanga kwa aban kili kalong. Lada kalong kumta kapaw no bapa upat ba UMLA ban join sa ka NPP. Hato kata ka ni ka siya. Lada kalong kumta ba ma papat ba abayit. Kabang ako aban kili kalong, hatok hampop, unong to na unong pato na. Husyar, lasayok hampop, unong pato, mansatay pop, kung tapot kasabot kasakay. Pen laylom laywa, kung kita gagay baro, kinumday banjalong. Kipad ba ka mau karo constituency, kila kentad ya ka NPP, kila kentad ya ka UDP, kaya ka mga sula aban yung ibermut berngat. Hakamali election, bama yo long kum hanong krem ban hamaulay, yo bom don NPP, yo bom don UDP, so ban kon na kanika mau karo constituency. Tinamar kata pay babayit, ngakwakin ban kentu ban ken pam ya pi. Don utaw rang ba na po NPP bong ba? Oh kajing kento yo ba ardan na bun kiliang. Oh ba ardan bakum ne bakum tay kung baong ba ardan. Laraw ba ardan yang tang nakajinglong brew numla aban kardaya kan kajing kento. Henry day na marbadon, kabor na salendat, kabor ka sa ublay, bauni urang ba ula aban yang scam kumbayang banta. Don tepi kini girang ba kibaong naka NPP na. So samot bat so tamula ban ong. Bodang ijad benriw mga yuba ardan. Hakan ukurkom kipenwandrol kiong namarba pet. Katnosien ngalarong sa tanat. Bat kaliw ba ardan katnosien ularong sa tanat. Kian ujor ya kacing ejat benriu, tak kacing rong sa katanat, sa kacing rong sa tanat. Lada bian ujor ya kacing ejat benriu, tak kacing rong sa tanat. Mukam ejat benriu bah unong to, unong didrak sebelah kamrung tanat kambun banyak iwaipat. Baj babit, kan mau, bahkan ni kadong katan, kan mau baj babit. Yo apiong mga sutaw nang mga nangang, letpet mapi, hakibang maper. Lada kisah na ang bantray ya kisikurim bantray hakajuk ka branch. Lada ka